खुलुमबाय स्टुडिय'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों बाथ्रा बिथाङा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। गोख्रों बाथ्राजों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बै समाव बा मोनसे समाव बिटिसि ओनसोलाव सिलाइ बारुद गुलि बारुदजों बे समाव गोमखाङोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो सिगांनि समाव बे जायगायावनो जे सिलाइनि जे सोदोब बे सिलाइनि सोदोबजों सिलाइनि जे बेफ्रुसारनायजों बे समाव रायजो राजाफोरनाव भट बियोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। আজি আমাৰ অসমত বন্দুকৰ শব্দ নাই, গুলিৰ শব্দ নাই। এসময়ত যেতিয়া বিপিএফ দলৰ ইয়াতে চৰকাৰ আছিলে মানুহক বন্দুকৰ শব্দত ভোট খুজিছিলে। এতিয়া হাতজোৰ কৰি মানুহক ভোট খুজি आरो आथिखालनि समाव थामहिनबा बिटिआर ओनसोलाव प्रमोद बर' फैनायनिफ्राय 3 बोसोरनि उनाव बे समाव सरकाराव फैनायनि उननिफ्राय बे समाव बिटिआर ओनसोलाव बा बिटिआरनि थामहिनबा जाय बिथांमोना मोनसे समाव सिलाइजों बा सिलाइनि गोमनायजों सोदोबजों भट बियोमोन आथिखालाव बिथांमोनाबो खुलुमनानैसो भट बियो। बे समाव बिथांमोनाबो बै सिलाइनिफ्राय जानगारनानै दा आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव खुलुमनानैसो बे समाव भट बियो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बे जादों इउपिपिएल आरो बिजेपि खुंथाय गोहोआव फैनायनि उननिफ्रायनो बे जाथाया जादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माखौ। बिथाङा बुंदों जे मोनसे समाव बिटिआर ओनसोलाव सिलाइ बारुद आरो बमानि गोमखांनायमोन। नाथाय 3 बोसोरनि उनाव बिटिआरआव मोनसेबो जायगायाव बेफोरबायदि गिदिर जाथाय जायाखै, सिलाइनि गोमनाय खोनायाखै, बमा बारुद जायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। যোৱা 3 বছৰ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো। কোকৰাঝাৰত মই এদিনো বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই, ওদালগুৰিত মই এদিনো বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই আৰু আন্দোলনো দেখা নাই। আজি এই পৰিৱেশ আমি কাৰ কাৰণে পালো? ইউপিপিএল আৰু বিজেপিয়ে একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আজি গোটেই অসম আৰু আজি আমাৰ বিটিআৰত শান্তিৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ হল। হয়নে নহয় কওক আপোনালোকে? मोनसे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया सिलाइनि सोदोबजों दम होनानै बिथांमोना बे समाव रायजो राजाफोरनाव भट बियोमोन होननानै बुंदों, सिगिनानै भट बियोमोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बे समाव इउपिपिएल खुंथाय गोहोआव फैनायनि उननिफ्रायनो बे समाव बेफोरबायदि सिलाइनि सोदोबजों भट बिला आथिखालाव जादों खुलुमनानै भट बियो। बे समाव खुलुमनानै भट बियो सोद्रोम आखुजों बे समाव रायजो राजाफोरनाव भट बियो होननानै बाथ्रा बुंदों हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बे जादोंबा 3 बोसोर थामहिनबा इउपिपिएल आरो बिजेपिया बे समाव खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो बे जानो हादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो बिथाङा बुंबावदों 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव जयन्त बसुमतारिया देरहागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमोद बर'नि खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो बिटिआर ओनसोलाव जौगाथाय फैबाय, हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि फैबाय। आरो बेखौनो नोजोर बोनानै बे समाव रायजो राजाफोरा सिलाइनि सोदोबजों जे भट बिनायाव रावबो थांला होननानै बाथ्रा बुंदों। आरो दा बे समाव खुलुमनानैसो रायजो राजाफोरनाव भट बिहोयो होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया। आरो दिनै बे काजलगावआव मोनसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गिदिर मोनसे राजखान्थियारि फोसावथाय हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै बेफोर बाथ्राखौ बुंनायखौ नुनो मोन्दों। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে আমি এনেকে মিটিং পাতি সকলোৱে নাচিব পৰা পৰিৱেশ এটা কোকৰাঝাৰ চিৰাঙত আছিলে নেকি? আজি আমি ইয়াতে নাচিছো। আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে
ক'ত গুলি ক'ত বন্দুক ক'ত গ্ৰেনেড ক'ত NDFB ক'ত আলফা ক'ত BLT আমি এইবিলাক চিন্তা কৰি আছিলোঁ আজি আপোনালোকে চাওক মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি আমি এনেকে ইয়াত সকলোৱে একেলগে থাকিব পাৰিছোঁ আমাৰ মনত চিন্তা নাহে কাৰণ আজি ইয়াত শান্তি আছে আমি নাভাবো যদি আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ফাংচন চাব গৈছে 2টা বজাত ঘূৰি অহা নাই আমাৰ টেনচন নাথাকে কিন্তু আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে মোৰ ঘৰৰ ল'ৰা যদি ৰাতি 11টা বজাত ঘৰলৈকে ঘূৰি নাহে মনত ভয় লাগি থাকে যে কি হ'ব কি নহ'ব কি হ'ল আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আজি আমাৰ ৰাজ্যখনত শান্তি আহিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যোৱা 3 বছৰ মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছো কোকৰাঝাৰত মই এদিনো বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই ওদালগুৰিত মই এদিনো বোমা বিস্ফোৰণ দেখা নাই আৰু আন্দোলনো দেখা নাই আজি এই পৰিবেশ আমি কাৰ কাৰণে পালো UPPL আৰু BJPয়ে একেলগে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে আজি গোটেই অসম আৰু আজি আমাৰ বিটিআৰত শান্তিৰ পৰিবেশ নিৰ্মাণ হল হয়নে নহয় কক আপোনালোকে নিজৰ মনৰ পৰা কক হয়নে নহয় আজি আপোনালোকে চিন্তা কৰক মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে NDFB লৰাবিলাকে বন্দুক গটাই দিলে আলফা লৰাবিলাকে বন্দুক গটাই দিলে কাৰ্বি আলঙত কাৰ্বিসকলে বন্দুক গটাই দিলে আজি আমাৰ অসমত বন্দুকৰ শব্দ নাই গুলিৰ শব্দ নাই এসময়ত যেতিয়া BPF দলৰ ইয়াতে চৰকাৰ আছিলে মানুহক বন্দুকৰ শব্দত ভোট খুজিছিলে এতিয়া হাত জোৰ কৰি মানুহক ভোট খুজে হয় নে নহয় আগতে যি মানুহে বন্দুক দেখুৱাইছিল সেই মানুহে এতিয়া হাত জোৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নে নাই আপোনালোকে কক আজি আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমাৰ সাধাৰণ মানুহে ৰাতি 2টা বজাতো কামত যাব পাৰে ৰাতি 12টা বজালৈকে দোকান খোলা ৰাখিব পাৰে আৰু যি মানুহে এদিন সাধাৰণ মানুহৰ লগত বন্দুক দেখুৱাই কথা কৈছিলে এতিয়া নমস্কাৰ কৰি কথা কয় যে ভালে আছে নে পাৰিলে মোক ভোটটো দিব আগতে কেনেকৈ কৈছিল এই ভোট দিবি নহলে চাই লম আজিকালি কোনবাই তেনেকৈ কথা কয় নেকি কাৰ কাৰণে নকয় তেওঁলোকে জানে যে দিল্লীত মোদী আছে দিছপুৰত মামা আছে কোকৰাঝাৰত প্ৰমোদ বড়ো আছে হয় নে নহয় আজি সেই কাৰণে এই আমাৰ বিটিআৰত শান্তি অসমত শান্তি गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय कक्राझार नगरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन कक्राझार नगरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी SAP पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन
बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं MDF जालि काटिं ल'ग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय सानिक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।